Zim, nice jersey ya, Ya, thank you. Ni jersey Red Bull Brazil punya club. Brazilian club. Oh, I see. So what's dia punya story behind this jersey? Sebenarnya saya tak ada knowledge sangat pasal baju ni. Saya suka pasal dia Red Bull. I see. And then saya dapat pun sebelum saya jadi Red Bull athlete. Wow, okay. Saya memang ada 2-3 baju Red Bull, which is club football punya lah. So, sebab saya memang minat Red Bull daripada minat club dulu. I see. So, so tu lah sebab. So, adakah sebab bro pakai jersey ni Red Bull masuk offer? Salah satunya itu adalah salah satu sebab Red Bull punya barang tak dijual. I see. Melainkan dia collaboration dengan football club atau racing, for example Puma dengan Red Bull Racing. Yang tu dah ada jual, tapi Red Bull saja hanya untuk atlet dia saja. Okay. Jadi saya tak boleh nak cari barang tu tak dijual dekat mana-mana. Okay, so apa saya fikir, kita cari barang yang ada collaboration dengan Red Bull, which is football team lah. Saya dengar remah. Thank you. So dia punya rezeki dapat. Sampailah jadi Red Bull athlete. Okay, bro. Ya, itulah cerita dia. Thank you, bro. Alright. Kalau ada jersey yang ada Red Bull, bagi tahu saya. Okay, macam saya tahu Red Bull Salzburg, Red Bull New York. Ya, dengan yang ni. Yang ni dah colour lain dah sekarang, yang Brazil ni. Actually saya ada. Nanti saya kena check balik. Yes, please. Okay, thank you, bro. Okay. Alright, thank you.